It's 0 hours of the 20th of June. Ni muri 2019. Uyu ni umupolisi ukorera ikigo cy'Uburayi gishinzwe kurinda imipaka n'inyanja kizwi nka Frontex. Arareba ko nta mpunzi zishaka kwambuka ziva muri Turukiya zerekeza mu Bugiriki. Muri uyu mwaka abarenga 50 bapfuye bagerageza kwambuka. Muri uku kwezi hapfuye 2. Turi ku isaha imwe no mu Bugiriki. Ni mu gitondo cya karekare muri Indonesia. Mu bantu barimo gusenga mu gitondo harimo n'impunzi zo muri Afghanistan zahungiye hano. Izi mpunzi zatekerezaga ko hari igihe zizaba zifite umutekano mu gihugu ciganjemo umubare munini w'Abisilamu ku isi, ariko ibyo bitandukanye n'ukuri. Muri Amerika abakorerabushake bategereza abimukira ku mupaka, bahangayikishwa cyane no kubona abimukira badafite ubwoba bwo gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Everything you have ever had, everyone you have ever known, and flee to a country that you know is in all likelihood going to be hostile to you. But that's your only choice. Hirya no hino ku isi abanyacyubahiro n'impunzi bazizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi. Umunsi umwe werekana ikibazo gikomereye isi, ni umunsi kandi ugaragaza uko ikibazo kigenda kiyongera. Izi ni zimwe mu nkuru zirenga miliyoni 70 zishobora kuvugwa kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi gusa ijwi rya Amerika ryohereje abanyamakuru barenga 75 bafata amafoto avuga kuri iyi nkuru y'itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019. Uyu ni umunsi mpuzamahanga w'impunzi wa nyuma wizihijwe mbere ya COVID-19. It's important that people are aware it's everyone's problem. Ni umunsi kimwe n'iyindi yose uvuga ubuzima bw'impunzi. I have always wanted to be loved.